Velika greška Kristi, 1:0 vodi Škotska. 33. minut, Ryan Kristi strelac, Škotska vodi na Maksimiru. Nismo ovo dobro očistili, velika je prilika i pogodak je. Nema nažalost spasa, zaleđa nema, Ryan Kristi nam je zabio. Matanović udarac, 1:1. Matanović, 36. minut, Hrvatska dolazi do izjednačenja. Gvardiol za Perišića, fino vraća za Matanovića, Matanović, evo pogotka! Vraća se Hrvatska, prvijenac u dresu reprezentacije. Ide centar šut, Sosa, šansa, brani Gordon, Kramarić, Hrvatska vodi 2:1. Evo preokreta na Maksimiru. Perišić ubacaj, Perišića, doći će do Sose, Sosa brani Gordon, evo prilike Kramarić, evo pogotka! Okrenuli smo Škotsku! Adams, autogol! Autogol, 5. minut nadoknade, Škotska neće izgubiti na Maksimiru. Škotska nagrađena za hrabru igru u Zagrebu i ostaje neporažena protiv Hrvatske. Evo prilike, je li moguće? Pa je li moguće? U posljednjim sekundama Hrvatska prima pogodak. Dakle, nema gola. Nema gola, ofsajd je. Hrvatska se izvukla u samoj završnici meča. Hrvatska uz mnogo sreće dolazi do pobjede protiv vrlo nezgodne reprezentacije Škotske. Nema gola, dobro je, ima spasa, nema gola, spasio nas je VAR. Pa nek neko još kaže da VAR nije dobra stvar.